uhambe la kamakhelwane makuwukuthi benza umcimbi kuyajikijelwa niyodla lezo inyama edlelwa ngaphandle engithi bachithela kunina lezo inyama. Sisiba sikamamizela kulukuthi sengikhona ngiyanibingelela abalaleli ngiqala ngibingelela kuqala obaba esisebenza nabo Mkhize lo uDr Khetha Mkhize osuke entabeni zaseMbumbulu inyanga ke le balaleli nani babukeli bami sengibuyile ngiqale ngixolise lapho nje ukuhamba kwami sagcinana ngonyaka odlule bengakaniboni kulo January cha ke inyanga ke le eqhamukile namhlanje njengoba ngivuka ngalana nje namhlanje bengikade ngisesehlathini sizokhuluma ngomsamo namhlanje ngokuthi indoda ihlala ijima nane nasesikoleni ukufunda abade ufunda uzuwofa nenyanga kunjalo ke njengoba ngize namhlanje ngizokhuluma ngomsamo ukuthi umsamo kuze kuthiwe khona umsamo uyini yona indaba yomsamo umsamo umuntu nombani umuntu ngomsamo ngoba izinto maseyixakile noma izinto mayibheda la ekhaya zingabheda zibe u2011 kodwa kusuka la ku1 ifoundation yomsamo noma yekhaya inkotha yakho manje ngizobuyela la umsamo noma ungathi wenzani ngomsamo wakho makuwukuthi utshekile noma uqondile ubonakala ngokubheka izinto zakho nje zilokho uyitsheka la ekhaya ingane ayigane amantombazana abafana bonke abasebenzi abaganwa lutho akukho nozalayo mhlambane ke athola umntwana manje sichaza ukuthi ke lapho okuningi lo doctor uyakwenza kodwa namhlanje njengoba ngisakhuluma ngomsamo umsamo ukuthi khona into engifuna ukuyiqwashisa abafowethu namhlanje ukuthi ngomsamo umsamo uvala zonke izinto ungasho ukuthi ufuna intombi uthi ufuna umsebenzi uthi ufuna ukuya emakhasini wenza zonke izinto kodwa mawungakaphuphi iphupho uvuka usalazi cha umsamo wakho makuwukuthi uyingane kumele uxoxe ubaba umtshene ubaba ke kumele abheke ngoba phela inhloko yekhaya kumele ibheke ikhaya ukuthi lihamba kanjani uyabona nje mina ngiyayi ngithi umuntu mase eqala ethi uzohlola ngiqala ngibheke lapho ngoba noma ungathi uzofuna isikhafulo sentombi ngeke ngikunike mina isikhafulo ngingavanga ngize ngisho ukuthi iza la kuqala ngiqale ke ngibheke nokunye ukuthi uphuma ekhayeni elinjani elakheke ngayiphi indlela yona kuyikhona ngokunike kumele kube khona la uqala khona njengoba ngithi ngiqale ehlathini nje kukhona ukuthi kumele ngikunike bese ngiqale ngokugrinsa wena kuqala singadlali abantu uthi uzolahla isilwane namhlanje angikhulumi ngabantu kona ukuthi sebekhona abazenza thina abafowethu ngiyaniqwashisa nanini ubone inhlanya igcwele umhlaba ingane isakwazi ukuthi ihloniphe nokuthi isabe ukubulala ibulala noma kanjani hayi no government ayikho into angayenza ugovernment ngaphandle kokuthi thina zinyanga nomphakathi cha nabelaphi abafowethu cha ake sisukume kodwa futhi siphinde siqwashe ngoba ubona nabantu begula bengalapheki benezibindi ezibulala usathane nje sekukhona abazenza thina bahambe bathatha umsebenzi wethu uma uthi uzofika enyangeni uzofuna mhlawumbe isigubhu ivele kuthatha ikise emathuneni emangcwabeni inyanga yiye emathuneni yebo iyaya kodwa inyanga kumele iye emathuneni kumele kube inyanga yangempela ngoba ukuya kwakhe emathuneni akumele angisho ukuthi akumele ungayi zikhona izinto inyanga emathuneni inyanga epowerful yakufundela ubunyanga singasasho ke namhlanje ngoba balala namhlanje bayibona ukuthi hayi nama ngayifanisa noMkhize abese yothenga umuthi omhlophe udidise ngetshela abelungu sethu lapha abantu manje ngichaza ukuthi ke umsamo makuwukuthi ubhedile noma wayitsheka kuwena akukho kuzolunga konke ekhaya konke kusithelile noma kumbozekile mina ke indoda la ngeke ngiyiqale khona ngiyaye ngithi cha ke makuwukuthi umsamo into zami noma mhlambe lo umsamo udidwe umuntu womndeni angikumele kube yimina enginuka abantu namhlanje kuyabulawa sengivele ngithi ngikhelela umhlabathi umhlaba
wegceke lapho usuka khona yiwona bese ngizobe sengidida nento zami ke bese ngithi hamba la ufika uchele ngingakutsheli lutho sengizothi obuya next week ugqume la ufuthe ushise ntambama mama ulala uchela ngiyazi mina ubusuyangifonela amaphupho ngiyazi lapho mina ukuthi okay mina sengizolandela kuwena entweni yakho abanye nje izolo kade besho bethi baphupha kulento ebekade ngithi abafike nomhlaba basanduka nje lo dadewabo engithe ngiletheleni umhlaba oyeliba eligcinile lo muntu uthe mefika kwathiwa khona usevele wangena esibhedlela umndeni uqale wamphupha qala engazi baba ngengube wahamba ngesikhathi bemngcwaba egqokile ngathi bayibanga ngithi mina ndeswayi akusho mina kusho nina kusho umufi owakina nothi mina nyanga ngathi buyanike msana ukubonga ngomlomo ngichaza ukuthi kuma njengoba ngisuka ekhaya ngishiya inkomo ekade zifika izolo ithole ezu2 ngani ngoba mangugeza umsamo ngicela futhi ukuthi abalaleli nababukeli bama bangibukelayo niyeke ukuthi manifuna ukukhuluma no Dr Khetha njengoba ngibuya nolaka manje nifika ningifonele nibuze zonke izinto ezingathisho manje ubungezofika uzosetshenzwa manje iyasiphatha iphinde isiqedela umsebenzi yethu leyo nto ngiphinde ngizothi lo Mkhize kule nyanga size yaphela ngisebenza abantu abangenayo imali lo Mkhize uyakwazi ukuthi uma ubona phela ungena esigodlweni bese ngiya nephakethe lakho bese ngithi mina okay ngiyazi la ngizokubamba khona ngikulungisa usebenze kodwa manje mawuzofuna into enkulu ngiyaye ngithi mangithi alright mi bese ngithi mawuthi ufuna ukunikela uthi imalini baba Mkhize bese ngithi ayikhipha imali engaka ubusuthi awungeke ubusubona ukuthi into yami ayisebenzi ngoba imali yami encane ubusufuna ukuya kulaba abazothi imali engaka kuze kushuthi iyasebenza lento ebiza kakhulu yini ke leyo thina siyalimala thina inyanga zangempela abafowethu iyekeni leyo nto namhlanje ngoba ezile nje lo Mkhize ngizokhuluma clean kodwa futhi nginolaka ngobani bayabuya labantu sebegula babuye beze kuthina futhi manje leyo nto ibuye ixake ke kubalaleli ngokuthi mawumncane noma uyintombazane noma umuntu wesilisa ibhadi akumele kube ukuthi uzobuza enigxile emsamweni nani bafana niyaye nibuye nihambe niyothatha zonke izinto zale emzini yabantu nizoyifaka la emzini mhlambe kamapholoba la ekhaya ngumapholoba ngikuzala uhambe la kamakhelwane makuukuthi benza umcimbi kuyajikijelwa niyodla lezo inyama edlelwa ngaphandle engithi bachithela kunina lezo inyama angisho kona ukuthi ngithi lezo zinto kumele abantu bangazenzi kodwa mina yakwami ingane ayihambi leyo ndawo ngoba yini ngisuke ngazi ukuthi ukubuya kwayo lapha yana le yayinto isizodidisa mina manje inhloko yaleli ikhaya ngoba la ngitshalile nginento zami nginabakhize lana namakhehla angayifunti ebhedayo ngazi ukuthi ngirinsekile manje lento ibisingikhathaza kakhulu kubona abafowethu ukuthi cha ngingeke ukuthi ngithi ngiyapolitika cha angipolitiki thungelinye ilanga ngake ngaze ngakhuluma ngathi abanye baze babanjwe baboshwe kuthiwa bathatha abantu bayabanquma benza izicubu zabantu ayikho yonke le nto ngoba bethi bajaha imali cha bobo imali ayijahwa ngokubulala ayisekho asikho isidumbe sake saba yinto eyinhlanhla ngazi mina ukuthi uma ubuye emangcwabeni kumele ugeze ngesiqunga noma ugeze ngechibi noma ugeze ngane yakashembe noma yini ekumele ikurinse ngoba uphuma endaweni embe engcolile unothi ke manje uzothatha into wena uthatha umuntu evele yagula uyomfaka emathuneni ngoba uthi uyomsebenza hayi yonke lento izosuka uyomgqilaza uyombela umgodi loyo muntu uzobe egcineni futhi athi mefika kumina ngumkhizi ngumbiza le mali abesezwa wena ekuthiwa ulena mhlambe naye push Epstein asuke kuwena wena uzofika uthi 25000 kanti uza kumina nje bese eqale kuwena wakufonela wena usezosikhathisa manje na ama prize mina mangithi okay u500 umkhize kushuthi ayikho lento anginika yona angiphinde kulwa ka25000 manje abafowethu yekeni ngempela lento eniyenzayo kahle njengoba ngivukile nje manje ngivuke ngempela ngizobuya ngizokhuluma ngokunye kodwa namhlanje ngisathi ake ngingene nje esihlokweni somsamo ukuthi cha bo baba ake nakho imizwi yobaba mkhulu ama divorce lawa akaphele sikiyeka konke okuningi bese ngiyabuya ke niza kuthina sinakhisa imizi ngoba cha phela nabo sisi kumele beze phela futhi kuthina manifuna ukudlisana nobabili ke nibhekene niwofika nobabili nginidlise mina ngumkhizi ngine number ke la engiziphethe ziba we4 le number engisebenza ngazo
eyokuqala inamba ka Vodacom ethi 060 7787 321. Eyesibili 078 323 5424 uMTN. Eyesithathu 0612 55 6408 uCell C. Eyokugcina u073 73 401 02. Seyiphelele ke balaleli, ngiyabonga. Inkosi enibusise. Amen.